sam Amela Isanović, inače sam profesor bosanskog jezika i književnosti, trenutno živim i radim u Švedskoj kao nastavnik maternjeg i modernog jezika. Ono što volim da kažem za sebe jeste da sam ja u stvari samo jedno veliko dijete. Čitav svoj životni vijek njegujem tu djetinjariju u sebi i ono što je važno, njegujem svoj maternji bosanski jezik. Što sam starija i što više istražujem i upoznajem ovu oblast, sve sam svjesnija i sve više dokaza pronalazim koliko je u stvari učenje maternjeg jezika važno. Sve svjetske studije mnogih pedagoga, istraživača, lingvista, defektologa u stvari pokazuju da je razvijen govor i učenje maternjeg jezika od krucijalne važnosti za dječji odgoj, za razvijanje kognitivnih sposobnosti i za razvijanje emocionalne inteligencije, što u stvari znači da dvojezična djeca i ona djeca koja razvijaju svoj maternji jezik prije svega, a naravno i sve druge jezike, u preko 80% slučajeva postižu bolje rezultate iz svih drugih predmeta u školi i van nje, uče da posmatraju svijet, da upoređuju, da izraze sebe i svoje osobine, ali isto tako da izraze svoje stavove, da razviju kritičko mišljenje. Koliko je važno učenje maternjeg jezika, recimo najviše pokazuju istraživanja Jima Cumminsa ili naše Dine Muhammedbegović koja živi i radi u Londonu, u Engleskoj, a sve te studije se slažu oko jednog. Jezik se uči ne samo u ranom djetinjstvu, nego cijeloga svoga života.